Mwigire bwako mulithiria wa Meru TV ntukweku nititana mbere boya hiri Jumatatu ya tariki 10 mwezi ni 11 mwaka ni 2025 kankwate weni kirenteto cia Meru TV muthenya bitawa Tiri Mbabu na tukiambiria nteto cietu nawe mubunge John Mutunga na bwithiti musemania na atongoria ba kanisa na kinya bunge ba kaunti ya Meru ni bokari musemania nayo kile musemania wa bunge ni bauritia atumiria kuria kana kwira ashirika boko atambaru tutam nikenda bakona witi na mbere na wakaire mubunge wa Igimbe South John Paul Mwirigi na atheterete ya bunge ba kaunti ya Meru na tubako atambaru kwebelwa etene ko wari munino rais Rigathi Gachagua arawete Gachagua ni musiendi nkulukina akadete rais William Ruto na munini wawe no ntubwa witi na mbere no witi na mbere purabaretete ha kaunti ne ya Meru mwaliketo wanteto mwende waleibuni na riboti. Obunge watigani weste Daktari Mutunga ntuko ya Rwareba watanirete na bunge bange kuma kaunti ya Meru ni babithete muchemena na atumeria kuma gicigo mbunge keke tigani weste renjere moyo batariria mitaratara kathomba ya witi na mberere kuthithika gicigo ke nayo ekionania renjere moyo baunjeria nkumembe ana nikenda baeta na mbere kuunjeria thingatibo umana nikenda umapo atura ndene yo uteona ende mbwitete Rware uri atongeria ba kanisa wahubiri wa injili ya Mungu na antu bara betande to inji ya bara bigakia nkumenje akire antu ukinyira antu nkurubenje ya wewe atu tura Meruri kwe otwelekeletwe na kirundu ko otwelekelia nara ituburu wetegere ke atia ke gorombera kauma kana ata utore torombera kirundu kuma ibana wetari gorombera kirundu kakuma halo bwe tayari ukireje nani kokera bara wetari gorombera kirundu tatia kiuma kire antu no to umini bena kirundu utobwetete kenda bukarita muri moyoro ayiti antu beto yowetwa one time nkubo boke moya matire oro na inya muno na matira bomba kwetha bwe muwa within 3 years ikumaanisha tayari mheshimiwa na umbete kwethire kiloka kierio kani ata na kabwire inya bochoka na arora no to tayari mheshimiwa na umbete kwethire boeleza maendeleo na project ira umbite kwithia akireta nene ya tigania west ku bawo na abo injukumu yenu kumenyethia ashirika ikene nyabo bamba kwithia bakimenya no ntote antu bonde bakumenya imbi ibioka project ira mheshimiwa umbite kwithia akithithia oku ambunge bandi bonanite kuringira ndebe bonane thirikari ya rais William Ruto araba uretia Meru guciatekilia na kwanira thirikari negitumi bakwa rutere rurigani na thirikari nerunyurite kamwana kuria thirikari nerikuo wamonere ya ila molo dingare ukwa ibara wa Meru bara uo twati wa thirikari ne ibaigirwo kana bataigirwo twati wako twete ambere either twethe bato tukubwe thirikari ra yete kana twethe twende na thirikari riko batagura bakauma koja bara batete batela maiya ringi bakaitha thirikari ne na tu thije kwa la maiya nende ukaitha tina uzoefu wa aina fulani no kwa uchikira na tipa tura dinene tiata toka nyuma nguruki ibana wako na tiania itambere Rware baba kwa na tiania endelea itambere nende buri atiri ibana bakwenda umbita kiwa 2 tamu anto 1 tamu baba kwenda mbua 2 tamu ibana nando kumwere takwenda na ndiko kiromba twenda ndiko ikira maromba iko tuga nati mwanzisema nipite kwa langa tuko moje na mwakura tara kaka kenta pasi ona kaka pasi na kwenda mwera kutoka tuna tuwe nafasi kwa kwenda kuletera mtu after 2027 na maroba jen na wendi mwangu na wendi mungu ate vetekera kenene kera na mwangu kwa ushadima nawe mbunge wa Igimbe South John Paul Mwirigi akionania kuthetera bona na murungamo yo mbunge ba kaunti ya Meru yo kwebelia gitene wari munini wa rais Rigathi Gachagua aramo wetete ya mutongeria Choninka akiwa tongeria bo rais William Ruto bawatanirete na Profesa Kithure Kindiki buri no guni bonene ku kaunti ya Meru antu baba ingi betherete bakiringira Kenya mfano nonto President William Ruto ni a hand working president bwana Yesu asifiwe na murungu amutethia there na deputy president no inyoe muritaniria na muritingwe muntu ateci office
muntu atiguli imbi kuona no ntoro ngo wari mbere imbi biracho ai birakona na antu bakuma kuo na kuma miau baubange abatenga rayo iro kwithirite riu na kuona yaka kwina weru ka antu bauli iburathi tha cia miaka ili ithiri inkulikana many of the positions irora twetete kaira twarombea tukaria bunge bamiru no to always tukienda twanya tongwe ana betu bandikwa directors iwe tweta twakarathe no twamwira kwina kanya kakwa kwina opening ya kanya isamwe twamwira kanya karora ini stand kanenkerwa muntu okuma miru akanekanira ke antu bawe Bwana Yesu asifiwe na iketumi ntiba chonde sorry kwinga Rigathi Gachagua na inya kethira ari oringi ndamwinga na for now ntemea kwitha ngimuthiata nonto imuntu musiendi na muntu mwendi ukachi antu burabendete lakini burakuwa tebuo. Bwana Yesu asifiwe. Kiripotera Meru TV kuma Tigania West Mbita wa Mwende wala Iboni. Ibaya sana mwandiki wetu wa Nteso Mwende wa Laiboni no ntobaribotu na njira inkinyaneru na tutanambire na Nteso sietu na mubunga umwekuru akaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia na uretie akurubaraba tete misiyo sokera kiri misiyo no ntobundi botuma nja idhangalana nkulukina rombete atiari ukarandi na anabona kubarede nikenda batika wate mauya kuri ono ntobu atuma abateskoro mwandiki wetu wa Nteso kuma midu ya igembe mukiri nkonja nowe na riboti na makareka yana baskuru komba kwethera bakewate yu ende muno kumanteri sembe na Meru yonthe riu mubunge wa Ekorono Elizabeth Kailemia ende naonekete muno kumeneria Nteto iyi akiwatite mbisembe ya tukietanira sona mantu ya muno kireana kuwate yubi na kwa ende nibwe ya asiari bakomba kwethera baikoloma nthi na nabo na kuba mataro kenda bomba kwethera baetana metirere bui ende tikuona ana beskuru nonto bange bo bariona ana bari skuru bakomba kwethira ni bauta skuru na bakaulo ni kithomo na ini njira imwe yocokia nthi na nyuma iwe itu kana kwewa kana kura kana iwe kwana kukuwe mantu yote bui na gitumi janga karakete ino tufamile twathire kwa famile ora twatwire wende nyona ndongabi barabara na muthaka tongo ndege ingake jana gatonya ndene ndotote ndomunene ndege ndakuna ndotodono yake dono yata mukoro dono motoni manzele ya mami na baba Oriu kire mubunge wa Elizabeth Kailemia ende na rombete kinyakuru kumba kwethera becokeria misiyo no twaru akuru bangi ni bachere misie na ende ni boya mukuru akomba kwethera kiwatila njeke kena kinyana amwe na mwekuru batekomba kwethera ni bakura na basinjira kaita karamu mukuru amba kwethera tianiria njeke marao kuntuku boherwe umarande omberwe tombere mwana omberwe ombe ai wa dominio erwa ne apo ngo kamenyera Intobia bia mo ni wo ka die ka yeto jogu no eso ai pretenios no le te no ko ro no utenda idia ko nya do utenda idia ko na jukumu iwo ro mi ko se yo abu so akoro ito bunke koromba choke ni ana mwana ni abo kete nenyere ni je chiendu to mo iso to eto harvesta bareta ba to mera bakapaka bata bakunda tuchobi na mandenya ndalati wingi nani ngeta saiti no tora tena kuingia no watu waweta kudiria tena ndene wekira bwana kaida Nkiripotera Meru TV kuma Kirangondo Erere Gembe Central Mbeta Mukiri Onkunja Chiano rete para ponde bakuromba ite mwanya utonya kiamene kano pe umporo wete kwena bata amero kide kiamake nonto nikonkanke kiambere twene mumero na miri yakyo nimero mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Dhirinja nowe nasio
kanisa ya APC Murijantere Chankame gicumbi gatiganistera mubunge wa Shigombuga Kimporo aboria kupeta kwithikinyithia ntuku ya rwari kiri kia thoke retirement ka Reverend Josephat Mwilaria rombeta kwithira tungota wa mega kathumba ndani ya kanisa ya APC. Akiaria mporo abori nombecha kwethera terema ntuka thumbara uite ombecha kwethera kiritira kariba gicumbi gatiganisti ngoe kumana nayo kumba kwethera kala kwina thirikari William Samuel Ruto na Professor Kithure Kindiki. Andu bora kinata mpuru akumba mbele raisi ni atampuru president Kibama ayo natoa kiama kiu ni atampuru akiona ODM atonya ala kabangi ni atampuru akumba kiama keno peu kiama kitu kwenye mtu na akatoka kaita akata na Rubangi akata Boko akata TTI akata district akata Episcopal Center akata affordable houses akata kona shop akata lami akata yote tebinge imaro na Mkristo mwanangu nakutana kuma na weje and members wa kanisa hili bukendoka nyuma kama mstari wa kwa unde ya mstari ni mbele kebrikari beta mbele hapo bencho kunyuma lakini dembe alitingenda kwa pamoja ya kabobotiani mporo abori na orite ya Kristo wa kanisa ya APC kumpa kwetha kithoya bara bakorombete kyo bunge akiwa siasa babate koneka thaiba kwendekana ende siasa chomba kwethige kinyira ni ira bakomba kwethira kyo kanisa na bakya kuromba kura mporo abori akyo Kristo bakomba kwethira beba thoya njere ira ya bateri wakaromenya KMP ngono kwa ganyo bara bakaromba nteura wakarete kyo kunora karete na kunora karomba ndio karomba ndio kwa kana mporo ala batumeria mautorie no ura kuromba itika muyumbe aura nyomwe no werenge aura nyomwe awotyo kumresina nao na mporo amen Bea 27 bori ntukwira tuanengana mutana wetu kivi retirement inawari mporo akioso mkako inawari mporo akie kwaya inawari mporo akie tekira kwa Mombasa inawari mporo akie mtilo kile kuro inawari amekele mpengu mrado ya kazi kuthia burumporo abori nombecha kwethera kiringira ndebe kya makene opa akyo Kristo bakomba kwethera gikuma kya meneke na kinya baba korombeite mwanya komba kwethera betumira kya make korombeite bio magetu kya peu kya bio nundu ke babule akyo na mbiso mwakyo nundu atimo yedra kya mwingere mpeni adveto biso atemya muri atena kya matena bio atena bio nundu mwingo okura atimo katena kya nundu ka koida sema binge biombe pale kwa campus kina mwembu pale kwa kina mwembu pale ODM ina mjaduo pale unda ina mkaliji pale Wiper ina mwekamba pale Fort Kenya ina mluya pale Kano ina mkaliji kiama yetu the Meru community yesa wana mbio hebeka mkono hapa hebeka mkono harambe no pero la kanisa no pero la mizoku no pero la Yesu no pero kinaka wakoi no pero kinaka wakala no pero kinaka muone no pero mkono kiripoti Meru TV kumatiane Bechada Msimoturia wa Dhrinja Ibra Adams na Bishop wa kanisa ya Methodist Sinodi ya Nkobo Rani Stephen Mawera akiaida na metha ya nteto ya Meru TV na Uletea Kristo witana mbele kurombera kithurano kia kanisa kira kiathithika tariki 24 mwanka tariki 29 kulukina Uletea mbeo mbethe kuthurana na kinyo kuromba ite mwanya kire kithurano twitite kia mwaka yo ngiri 27 mwandiki wetu wa nteto Jeff Gituma na kulikithia nawe Bishop Stephen Mawera urane Bishop wa kanisa cha MCK Sinodi ya Nkobo noritia Kristo ba kanisa eje gweta na mbere kurombera kanisa na mono kagita gaka kanisa eje na ithurano enkoria Kristo
muno basi nondi yetu twite na mbere kurombera kanisa yetu ya Methodist muno kithurano kiria twina kio tariki 24th mwanka tariki 29th tukethira twina annual conference tira tukathura presiding bishop, conference secretary na honorary treasurer was conference na sinondi enkobo niko watambaru utongeria bora bora onandi wa Dr. Stephen Kanyaru Toimpwe, our presiding bishop. Kinya twitete na mbere kuromba na wetera kithurano kiria kiu tukethera twina kio kuonkoria Kristo bonthe twitete na mbere kurombera kanisa yetu ya Methodist na twi support our conference office nikeninya kithurano kiu tugeta kio na mbere bwega. Akiaria ciegi kithurano kia mwaka jwa 2027 Stephen Mawira noritia Kristo na Kenya bonthe gutega ngugi ya jumbe na tongeria baritene bethirite bagita nikenda bakethera bakibaringira kura kana kinya nkuruki kubeberia itine ende borabo na bata batu aringi kura ito tegena medo barabara ariku enya baraba ketha bechwaga kichungu tuimitaga track record ora tukaringa kura nunde urwetwe gakara twaringira tongeria babaye ndigoro wetu no wigeta na mbere kuthuka kana ni uyomba kuthuka na njirengi twaringira tongeria babega ndigoro wetu ni wigeta na mbere kutharimika na kubwa. Akirikiria Bishop Ujo noritie thuki mbithi na boba kumenyekana ja Gen Z bagetikiria gutumirwa buthuku ni ana siasa na kinyapo ni bethere bakiromba itebia gi siasa ja nthigurune koye na jobwe nayo ni nkoromba tumitumira ura kwagirite you channel your energy the right way to do the right thing. Na ndegoro imbweri bubuka mishape. Nonto boka itekanira kuringa kura na boka nonto we are no more informed. Kura chenu icho nyinge nyekera nto bara batoto kura. Ko itaka ndegoro eje no tongeria bwa ndegoro eje bonenkeri. Anga boka rega kuringa kura na boringa njera yagirite. Denku yibonenkeri kugatire ibo bombo tetheria kuthura tongeria para murungu akwenda beta na mbere kwa ndiguru iji na njenzi ndaromba bukende ni kugauranwa aria ni amugambo jumwe na bukende ni gutumika kwithira kwina thina kana kwina ciacha cia andwa kana cia kugera maiga na njenzi bachwa thiri geta na mbere kuonekana Kenya. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Na riboti ya Jeff Wagituma ni etukira katanta kire nteto cietu muthenya yorwari ithira wina kaita kakea Mbita wa Tirimbabu.